It's me, your Vex, babaeng Kapampangan, Kenny, malaos kayo king kakong channel! Tara na! So for today's vlog, actually nakikita nyo naman, akaki yun na lagu-lagu, syempre, dapat maniglota, mulig mong tatakeng Laguna / Tagaytay. And it's my first time, so ngayon ibayo tama ko, mamiyata pang cash, paayuda, kari Mudra, ampoy Pudra. Actually, pilano ng Aldore, ni po tama expire na labo nung etala pa piya. So ngayon, mamiyata mong dita games para karela, para easy to get money la rin. So we will be giving 20,000 cash for Mudra and Pudra. Yeah! Tara na, let's go! Ayan, so bayo tama ko, magpag-games ta pa karela ngayon. Itang bayo kayong Facebook nung ipayayan, gagamit ka SANDOK. Tingkara kal ngayon din akwada karelala. So Team Pudra, Team Mudra. Already, 1 minute dyan po tang iloy kwa. Ako! Timer starts. Tanda nyo na lang. Timer starts now. Dala sa inyo. Kuha na kayong kuwakin. Mama ko, tapang ako. Sige, sandok yung sandoking meto. Wala yaman nakakuha. Siya. Sige, go. Yan. Lagi ako niya. Go. Lagi ako niya. Lapang mo rin. Sige, go. Sige, sandok yung sandok. Kalapang mo rin. Siya. Sige, go. Sandok. Sige, bilis na yun. Sige. Ulan mo na, baby. Sige, itakas mo na. Sige, itakas mo na nga ako. Sige, tala ka. Dila ko mo rin pera. Sige. May niglo lang man yan to kay dabala ng pera. Sige nga ako. Yan. May balik na naman ni Vicky. Sige, lagwa mo. Timer stop. Araldi. May harap ka na ka. 5,000. Ayan, 5,000. Christmas. Obviasan na lari. Consolation, 20,000. Ayan. Team Mudra and Team Pudra. Sana all. If I was you, I'd wanna be me. I'd wanna be me. I got... Sako yung 5,000. Cut mo lang. Cut do lang. 1, 2. Nakaliman siya na ako. Warning, money. So money. Sana all. Alright, that's